So usikazi ufuna ulala nje. Ngizela ngiphambanisa baba. So uthini futhi? Manje lapha Lapha iketani yani. Kuyahlala kunje so. Ezilongo ngingakayenzi into enditshele yona. Kuzahlala kunje. So ufuna uhlala uzikhile ngeketani? Iye, vele ngizayikela njani? Ngiyenzeni mina? Unilayela kugogo uchiwora usuke lapho usukhiya. Uthe ngilumathisa amagetsi se-on. Ukhiya. Vele mina bengikwasile ngahamba ugogo uchiwora. Labiya seli right. Amagetsi se right yikho ngenze so. Ngenze njalo lunya lolu. Anti ngihambe kuhle ngibuye lami ngiexpect ukuthi sembusuka ugogo uchiwora soku right. Lami ngibuye ngilehuha ukuthi lami sensiyagwijiza. Susulokho. Ma kuyukuthi ngifuna amahlela aba. Faka lapha ifoni yakho sibo. So sukhiya wathatha abantwana amakhiya uthi mina ifoni kabani? Ifoni yenu ngiqale ngicheke mina ngibona into engifuna ukuzuba. Isifoni baba. So ngunika ifoni unika amakhiya? Yeah. Into njengayona le. Wena qala ukhiya unule ngidlulisa ubuhlungu engila then sengunika ifoni. Ukuthi akalikavezwa phela ubuhlungu bakho. Mali sanika ama sanctions lama conditions. Faka ifoni lapha baba. Ngunika amakhiya. Fast. Ukuthi lisa right. Ngisa right wena kungolayela ugogo uchiwora. Faka ifoni baba. Faka ifoni la. Abona into ongenzana lulunya ngosika but abanye abantu lapho ngabona ama message babe phonga umbingele. Hayi, faka ifoni. Ngicela ukuthi ama message abe ngathi njani la uphonga kwayo. Kanjani ukuba njani? Ukuthi alikho serious. Nanzi ifoni, nanzi ngizange ngincede ifoni. Ama message uthi ama message angathi njani uyalokhuza. Manini nizazibonela uku-right wrong. Uyanilayela ugogo uchiwora usuke lapho usukhiya. Uyabukwazi ukuthi ngale amagetsi abe selumathisiwe. Bende problem bukwazi but akumelanga ukuthi wenze njalo. Ngiyayazi problem yenu yikho lami ngililayele ukuthi liye ngaphi. So mina ngisafuna uqala ngicheck something la first. What did I do in Qnula lami? Ube Qnula. Hayi, lisenzani? Mana kancane baba. Qala ufake imali first. Ngiqinula ini? Hayi ngikwazi ngabe ngiqale ngama ke saqala salungisa indaba nale yamafoni. Laqala lama. Ngoba sozundayela nogogo uchiwora ukwazi ukuthi uyathangisa angathangisa so umehlweni ufike ngapha umbhani nje. Ubukwazi phela ukuthi wena. Yeah, kade ngikwazi kodwa kumele kulento engikumele ngiqale ngizicheke la. Ngikhinyela ini? Ngicela liqale lifake lapha. Imali ngizakunika. Hayi akulento edingenza. Ama message ongawaziyo ngicela ukuthi udelete. Angafiki la ifoni izadila la but imali iyafunakala. Akulento edingenzela yona lapha ekhaya. Ikhadi andiyakunika ikhadi ngiyakunika lephini. Ikhadi le nika kodwa kule yamanje elipho ezandleni lithi kanye yazini ama US. Ngiyayazi yiye ngifuna. Ifake lapha imali. But isime ngikuso asidlulise isime ngikuso ungikhulule lami ngisejele le. Ngilikhulula yazali kabi seje nxa lingakafaka ama user la. Wena Qnula kudlule lokho engikho khona ngoba ngonlayele ugogo uchiwora manje sifike wathangisa. Uthangisile manje sengiwesi. Ngikhinule. Qnula. Ngifuna ngikhinule baba qala lifake imali ngoba imali liyabe lilayo. Ngicela lifake imali. Ngithengisela phi? Hayi asikho kuthengisa kodwa ngithi ngilami ikhetha for me. Futhi sokufanele ukuthi ngiphume emgwaqweni ngiyezithengela usuzungithengisela nkosi. Lisemgwaqweni ngapi? Uyabona selikhuluma into engaqondanga lapha eyadini. Manje ukhiyeleni? Engaqondanga. Uyanilayela ukwazi ukuthi kuyafika kulungisa izinto zibe on usukhiya. Kulezi zinto elingangenzeli zona engifisa lingenzele zona baba la. Bathi ungaqondanisi ngoba ugogo uyabe sekhulule kakhulu wena ubusukhiya. Yikho ngithi uma ukuthi useyenze kwaba so njengakhona lokho ajala ukwenza. Faka nini imali baba? Faka imali baba. Likuhle zilumathi. Lokhu lolunya into ngenzela yona. Ngenzulu.